Poljska ubrzava pripreme za aneksiju zapadne Ukrajine, izjavio je direktor spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin u intervjuu za Sputnik. Informacije koje stižu u rusku spoljnu obaveštajnu službu ukazuju na to da Varšava ubrzava pripreme za aneksiju zapadno-ukrajinske teritorije, Lavovske, Ivano-Frankovske i većeg dela Ternopiljske oblasti Ukrajine, rekao je Nariškin. Prema njegovim rečima, poljsko rukovodstvo ima za cilj da deluje proaktivno i istrajno, iz straha da će stariji partneri u NATO-u pokušati da pregovaraju sa Moskvom tokom zimskih meseci, ne obazirujući se na interese ne samo Ukrajinaca, već i Poljaka. Varšava je uverena da su zaslužili velikodušnu nadoknadu za vojnu pomoć Kijevu, pružanje skloništa brojnim ukrajinskim migrantima i na kraju nedavni raketni napad na poljsku teritoriju, koji je Varšava ćutke progutala na podsticaj Sjedinjenih država i vodećih evropskih zemalja, dodao je Nariškin. On je upozorio Varšavu da ne pokušava da anektira ukrajinske teritorije, napomenuo je da je istorija puna gorkih primjera sukoba između poljskih i ukrajinskih nacionalista i pozvao ih da ne ponavljaju istu grešku.